हवन कर्मणि एभिर चन्दन गन्ध पुष्पाक्षतैः नानानव गोत्रेभ्यो नानानव शर्मभ्यो ब्राह्मणेभ्यो एभिर गीता दान सहित आमन्न सहित वस्त्र आसन सहित नाना गोत्रेभ्यो नाना शर्म ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम भागतराय रोहिणी सहिताय चंद्रहरये नमः। ओम लगवे रोहिणी सहिताय चंद्रहरये नमः। ओम उत्संगाय रोहिणी सहिताय चंद्रहरये नमः। ओम अंगाय रोहिणी सहिताय चंद्रहरये नमः। ओम महागर्भपराय वाय रोहिणी सहिताय चंद्रहरये नमः। ओम कृष्णवर्णाय रोहिणी सहिताय चंद्रहरये नमः। ओम सुवर्णाय बाबा दम बेचा देम तिमीले भन्ने हो का ल अब यहाँ सक्यो हजुर अरूले दिनुहुन्न रे बाउले अब अरूले पर्दैन हुन्न रे कहाँ बाउले दिने हो नि अब होइन होइन यो हुँदै हुँदै हुन्न रे पैसा चाहिँ तैँले चाहिँ बाहिर घुमेर आएस् पैसा कमाएस् भनेर दिनुपर्छ त हजुर बाउले राख्दैन बोलाउनु
पिच रोड भएको सजिलो हुन्थ्यो होइन सजिलो हुन्थ्यो वहाँ गएर सजिलो हुन्थ्यो नि विभिन्न देवी देवताहरूको दर्शनहरू विद्यार्जनहरू यहाँ अब गृहस्थी धर्महरू पर्छ भन्दा हो शिव पूजन कर्मण शान्तता सिद्ध्यर्थम विष्णु लक्ष्मीनारायण पूजन कर्मण शान्तता सिद्ध्यर्थम सर्वतो भाद्रस्थित आवाहित देवदेवता पूजन कर्मण शान्तता सिद्ध्यर्थम चतुष्षष्ठी योगिनी पूजन कर्मण शान्तता सिद्ध्यर्थम चतुष्षष्ठी योगिनी सिद्ध योगी पूजन कर्मण शान्तता सिद्ध्यर्थम चतुष्षष्ठी योगी चतुष्षष्ठी देवी देवता पूजन कर्मण शान्तता सिद्ध्यर्थम लक्ष्मी नारायण पूजन कर्मण शान्तता सिद्ध्यर्थम शामदा शिव पूजन कर्मण शान्तता सिद्ध्यर्थम ब्रह्म सावित्री पूजन कर्मण शान्तता सिद्ध्यर्थम लक्ष वर्तिका पूजन कर्मण शान्तता सिद्ध्यर्थम तथा च अस्मत् पुत्रस्य जुडो पर्ण वेदारम्भ समावर्तन पूजन कर्मण शान्तता सिद्ध्यर्थम ततत् देवी देवता हवन कर्मण परिपूर्णार्थम विष्णु सहस्रनाम पाठ हवन कर्मण शान्तता सिद्ध्यर्थम तत्तत् देवी देवता शान्त्यर्थम प्रीत्यर्थम प्रसन्नार्थम सन्तुष्ट्यर्थम तस्य आशीर्वादेन सकल परिवारस्य दीर्घ आयु आरोग्य अभिवृद्ध्यर्थम धनधान्य समृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल पर्यन्तं संरक्षणार्थम सकल मनोकामना परिपूर्णार्थम सकल विघ्नबाधा निवारणार्थम सकल रोग व्याधि निवारणार्थम सकल मनोकामना परिपूर्णार्थम स्वदेशे विदेशे स्वकार्यक्षेत्रे उत्तरोत्तर प्रगति प्राप्त्यर्थम इहलोके सुखपूर्वक जीवन यापनार्थम
गुणीगोत्राय सुन्दरश्रमणे ब्राह्मणाय शिव पूजन ब्रह्म सावित्री पूजन कर्मण सांगतास्तं लक्ष वर्तिका पूजन कर्मण सांगता सिद्ध्यर्थं तथा च अस्मत् पुत्रस्य चूडो पाणि वेदारम्भ समावर्तन पूजन कर्मण सांगता सिद्ध्यर्थं सिद्ध ततत् देवी देवता हवन कर्मण परिपूर्णार्थं विष्णु सहस्रनाम पाठ हवन कर्मण सांगता सिद्ध्यर्थं ततत् देवी देवता शान्त्यर्थं प्रीत्यर्थं प्रसन्नार्थं सन्तुष्ट्यर्थं तस्य आशीर्वादेन सकल परिवारस्य दीर्घ आयु आरोग्य अभिवृद्ध्यर्थं धनधान्य समृद्ध्यर्थं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल पर्यन्तं संरक्षणार्थं सकल मनोकामना परिपूर्णार्थं सकल विघ्नबाधा निवारणार्थं सकल रोग व्याधि निवारणार्थं सकल मनोकामना परिपूर्णार्थं स्वदेशे विदेशे स्वकार्यक्षेत्रे उत्तरोत्तर प्रगति प्राप्त्यर्थं इहलोके सुखपूर्वक जीवन यापनार्थं अन्ते उत्तम लोक प्राप्त्यर्थं सकल मनो अपूर्णस्य पूर्णार्थं इदं पूर्णपात्रं गुणीगोत्राय सुन्दरश्रमणे ब्राह्मणाय आवाहित देवी देवता स्वस्थानं गच्छन्तु चुला सामु ठानी त गुमारले जलाउँछ जय जगदीश्वर प्रभु जय जगदीश्वर तिमीहरू बत्ती कुर्सी हटाइदिनु त कुर्सी हटाइदिनु माथि छोडाऊ माथि कता ढल्ने सबक भाउजू सबक
विष विस्तारक कुण्ड नाम नरको तारणाय विष विस्तारक कुण्ड नाम नरकाय नमः। अब छैठौँ बीज कुण्ड नाम नरको तारणाय बीज कुण्ड नाम नरकाय नमः। परिपूर्ण यज्ञतम हामीले चाहिँ हविरको यो 84 हामीले जुन गऱ्यौँ 84 को चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ हामीले दियो कलश गणेश होइन अनि नान्दिमुखी श्राद्ध मातृका चाहिँ पूजा अनि नवग्रह पूजा अनि लक्ष्मीनारायण पूजा अनि सर्वतो भद्र पूजा अनि वास्तु पूजा अनि त्यो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिपुरात्मिका परम्बा भगवती नवदुर्गा देवीको पूजा अनि त्यसपछि नर्मदेश्वर शारदा शिव पूजन अनि 84 सिद्ध पूजन 64 योगिनी पूजन 84 नरक पूजन अनि 1000 चाहिँ चन्द्रमाको पूजन अनि वास्तु पूजन अनि चूडा उपनयन नातिको चूडा उपनयन वेदारम्भ समावर्तन कर्म तत्त देवी देवताहरूको हवन कर्म सबै परिपूर्णार्थम सबै कर्महरू परिपूर्ण हामीले गरेका जति पनि कर्महरू छन् ती सबै कर्म परिपूर्ण होस्। यत्के तत् सुकृतमस्तु हामीले गरेका सबै कर्महरू परिपूर्ण यज्ञतम हामीले राखि जहाँ विधिपूर्वक भएन नियमपूर्वक भएन हामीले गर्नुपर्ने त्यो विधि विधानपूर्वक भएन त्यहाँ चाहिँ तद्विष्णु प्रसादार भगवान् विष्णुको आशीर्वादले ब्राह्मण बसराच ब्राह्मणको आशीर्वादले सर्वम परिपूर्णमस्तु अस्तु परिपूर्णम। ल हामीले गरेका सम्पूर्ण कर्महरू के भए परिपूर्ण भए। अब गच्छ गच्छ सबैलाई बिदावारी गरिबस्छु ल बिदा उहाँ शिवजीलाई बिदा नगरी बक्सेला अरूलाई चाहिँ प्रायः सबैलाई बिदा गरी बक्छ। अब चाहिँ यहाँ कर्म साक्षी दीपनारायण स्वस्थानं गच्छ। अब लक्ष्मीनारायण पूजन कर्म लक्ष्मीनारायण स्वस्थानं गच्छ। वास्तु पूजन वास्तुदेवता स्वस्थानं गच्छ। अब नवदुर्गा देवी स्वस्थानं गच्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वस्थानं गच्छ। सूर्यादि नवग्रह स्वस्थानं गच्छ स्वस्थानं गच्छन्तु। अनि 84 सिद्ध देवता स्वस्थानं गच्छन्तु। 64 योगिनी स्वस्थानं गच्छन्तु। अनि सहस्र चन्द्रमा स्वस्थानं गच्छन्तु होइन सबै चाहिँ 84 नरकहरू पनि स्वस्थानं गच्छन्तु। अब किताब पनि दियो हरि इंद्रो वृतस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यो शान्तिरन्तरिक्षतु शान्तिः।
माओलीलाई के भन्नु माओलीलाई के यस्तो अर्ने अब माओली हुनुहुन्छ अब बाँधेको बाँध्ने यो माला हटाइदिनु पर्यो
यहीबाट होइन यहीबाट घुमिसक्नु भयो
तपाईँले मलाई ल्याउनु म पूजा गर्नु ल हजुर चढाउनु ल मैले चढाइदिन्छु नमस्कार गर्नु नमस्कार गर्नु ल निकाल्छु भाइ गेटको ब्यानर निकालेर ट्याक्क यताबाट घुमाएर ल्याऊ जय जय हो जय जय हो यता घुमा घुमा यता जय जय हो अब आमा बाबालाई चाहिँ भित्र लड खाइदिनुपर्छ